iri kuja guza emyaka nkaaga n'ebiri yo kwetegeka omushaki weitu yagambaho n'abebembezi ab'endengo zitari zimwe na zimwe mu ruburenge rw'izooba kandi aba bahamya ko Uganda eri omu muhanda murungi okukira munonga omu myaka 35 ey'obwebembezi obwa Pulezidenti Museveni. Fred Naibare Chamzigita or RDC wa district ya Shema byaba nagambaho na Sky TV yashobora ko Uganda eri omu muhanda murungi arikwereza icyo kureberaho icyo kugira ngo bwahati abantu baino bugabe obwo kwetora ndabebembezi bateine obateira ha mukono emizero mbwebembezi abantu batandika kureba ibakuza icyo kubanza kwita abantu kwarekeraho habaho akashana ka independence twayitegeka ubugabe bwo mukazi bwije yargendugu bayitegeka Uganda government na government yamanye ubugabe bw'abana ubugabe bw'ebimuga ubugabe bw'abagurusi habaho kwetegeka ogu nagira ngo iki kikakita kurebwa umbwire ubw'abajungu babiri nibebemberi hangeri eti yagira ngo n'ekyamani munonga kugira ngo bwahata abantu babasa kwetora ndabebembezi buri kutwara igero mu mikono y'abajungu hona batugumamo itu twenka twagawa turumu ebibaye bateiremo twayitegekaje konka za nshanju hahamba mini yehova be batetegekirege yarete byaretse nabyo twabyanga aho bakatetegekirege naho tarategekirege yita abantu twagaraka twamuhakantasa yaragaho twataho bagireho bareta parties ngo bayitegeka nabo bita abandi bantu abo butamanya nabo hona nembibo y'abajungu bateiremo okusyahe nare mwizero mbwebembezi abantu batandika kureba ibakuza muringo nugo gumwe Herbert Mugumya uri umushubuzi riranganwa mu rembo rwa Mbarara yashobora ku Uganda teine kwetegeka okukira munonga umbi obushubuzi ari kugira ngo ibintu byone bituri kugenderaho nibirga omu kitongore cya International Monetary Fund hamwe n'ekitongore cya World Bank n'ingashi banka y'ensi yona kintu cyona ecyota kubasa kuhereza umuhendo ocyekorire ocyehingire nkibani kimanyisa ngo toketegekere orukuhereze be y'omwana noha norugugura orukuhereze be y'amajani noha norugatwara orukuhereze be y'amate noha gatwara hati abantu abarisa n'abahingi tubaketegekere kumanya value y'ebintu byabo kurunogera ngo turinkabo abye bintu biturugoro maduka ebintu binje bitungo maduka mu tubiya China bwena hati cyo kureberaho wazo mu dukomo n'ebintu byo kukozesa kamera buri kimwe cyone cyo yinaha n'icyo mu kukozesa mu office yanyu oriyo wori kucuguraho nwe yakwereze beyi konkito biturukuguza tuturukubehereza beyi nibagituhereza haza tuferwa ahabwo kuba twena ntunywa kofi tokwe abuturya abahinji bo mwana tokwe hatu kofi akakopo katikache no kanywera to mutwaro konka hati kilo y'omwani tukanana mbwene hatu ko kuza kureba ngo muhinje na hateka mwamane minji no barena ihe mwaka sente konka ka sente akafutunga tuko kashemiro kuba karichi akashemiro kuba natunga ahabwo kugira ngo mwani tuwaruguguza omwani tuwarugusa omwani tuwagupakinga omwani tuwaruguteka mu katare hati nabwanya bagwaheza kushikaha erukofi nesikafu hati ukiguro watanka kunywamo ujye tunanywa kofi konke sente zo watekamo tuzurukushana nezo ryo muhingezi yatunga ahabwo kubori yo wakuguza cyayi yagobo yubambe wahinga bakwereze biragarekera mbwene ejo niyo independence tushimira kubani twehereza value addition tuhehereze ebintu tutire mu mutindo tubuguza beyi turukumanya ngo yebishemerire nito tugiga hare tureke kushabiriza ona mazima no shabirizo rwire ushabirizo mwana naza kushoma ushabirizo rya hantambra ushabiriza buri cyumwe
tukureba ngo no kugwisa kagwa atejo ni independence. Ogu yahereza abanyayuganda obwenge obwo kutandika kwongera omutindo abintu ebi barikushoza kibahwere okwongeraho akasente aku barikutunga omu bintu byabo. Kuraga gasha kwa Eric Mwesige aba Sky TV ag'Enshonga muri Mbarara.